Abusia mame na wase na mesa mo akwa bebiem emra GH report so yenyine nim se ye mame Akosua Serwaa ababeduru Kumasi na oba ye no amamre ne amane akwa so ese otimi ewura mu okotokofie na ode ne ho kwakire nananom na nananom etimi ema na kwa aba na afi no ode kwanso sie no etimi ase wo mu ti abusia mene umienu eba be check video ni out wo abra ye mame Akosua Serwaa ewura mu ewo OTUMFUO Nkosuohene akache na wonna ekodidi enkomo a ene amane boni nyina mene umienu eba be check video ni out mesre yenko ni enko video no e decide Obati wa no ha Obati wa ni bloggers so na mu na LUMBA nyusu etwagu ase kama koso hini fie no wow ebi say it is a massive pa the kind of lover almost so ele chere ma me no anointing pa selfie so koso remove teenager wives remove wow nyana na champa ba nini ananyo no ono na champa ba na otonyo no jackie nuano ti ebuso enchana na guso a ekoso no ai koso hini fie no enyo so na masika krakra ame de no hofu say cameras in kana kore koso hini so no oh wow abusa Ghana party e kase do wane do wow the must be ekoso life team legal wives t-shirt nyina namu wow Akoso abisa video ni ewa enti nyabotere pa ni nyina yehu mum ai no kwame hwai ti yehu mum Santaman Nkosuohene no kana nakwa ti se hye ho papa ti eno an ye twan munyina munya mane ne enko anim ma mene don ho fe hey wow Akoso life we are trying to watch along ti ehwe ya ni umi nyina ye ehwe we are watch along life Ghana News TV na de bae abro yanko ofake na tuwe na na be kasa yenyina nti abusia mesre ha obaso no like video no yenti na obaye no di amane okay te mo bia anye di na me bisa nkwan so why mesramo a me yana mempe public space minu akitwa papa shiva ka kire wo say mempe media insam santene say to the bra wodi amame no esopa Nkosuohene me pesa media for the me betoto
nsɛm bebree amene aba prɛko no ni aso ne papas misrɛw mema michiame eni ha ono mahimfie ho wa aso ase mate sɛ nkrɔfoɔ sɛ aso ase hene ahimfie but ahimfie ni de na Nkosuohene asanteman Nkosuohene ahimfie mahinkwafo bebree wɔ ha na mgya ase hene so wɔ ha nti ɔno bɛdi chiame ama na mesumenhu de ntina dom fefe ya aba mi fie ha anka mi fie ha kora de me ma obi am ha na dom na aba no mesraw dom na aba mi fie ha de jase bedi chiame na ama jase ne prekope odi jase ama me papa odi jase ama me nua pani na wasa be jase ama me mabru me nua so chaskodu fusu ba America oba me ho nti inyama bebre wo ho a me hu akosi akra ne nya tata na mu me ni se ba oba no enye se we enye team legal wife asem na enye hwan asem me mbodi nso asem besraw ye ni aba na obesra ni mi abema ti mesra mo nyama bebre na mo beti a mo de bekwa abonte no nhwe yi osme ankasa me pe sanya mesra mo de e cho papa na me de mamo bibi a monte ase mumbisa me na me nkyerema ase Monica sa mumbisa papa SHEE na on kan kyerem ono a oni medal send me very very private na no na me call America me buy na me friend me nua no say my baby and my wife e wo ho oni nkola no ti me wife ni nkola ni nya na buy my wife so or you very private em say on na ha kra obi anhu say my wife but on na ha ti me sramo pa ti mo ma jansin bisa amane na hu amane kra mi nua ba no wode ebremi efi German my wode ebremi Papa SHEE Ebremi evangelist Papa SHEE evangelist Papa SHEE madam ma tell you something my question from control madam o say madam ma ningu no preoccupé ina ningu ba so ne madam ti je tell you madam ma enumle the tiana of the domin fefe atwa ha e bia na ye pamomo na je twem ka ko tuge ti monte madam ma ba ya hadi ko ba ya tu ensechi madam me da se me bomba isi ye dia you are madam ma so je wo ni ase so bomba isi ma ba na madam ma sanete pacho yen kate ni bomba isi abusa ya bomba ye ai te bia wo bia na wakan ho na ya bomba ye no receive your glory and your honor. Father, we thank you for bringing us here to see our brother. Father, we thank you for your presence here. Yeshua, we trust and we believe you. We say in your word, where 2 or 3 people are gathered in your name, there you are. Father, we thank you for your presence here. In the authority of Jesus, I pray. Amen. Amen. Papa, Evangelist Papa, Madam Roma. Friend Papa. The mirror, as my question, Madam Roma, and any gas in it, and then was giving them in Germany. We shall friend the whole super Jerusalem. Santiman, I was in gas in it. Our Tosun, young asantim yedi Ghana na yedia ina Ghana na yebefiri so a inti intwa panin enya na yene mofra engodi amane ansanya ba otanwa bichi Nana Nkosuohene na kwa mchichi na
me bagana ya me de me to from ma be mu yewura na say tu abebiu ya me de no bo atadwe ene ya te dem me said de na tie na me be hu na nanso entitiye ya odi amman ho wagye me se nua prekope ye ba sandeman bia no ye ba na ma fafi na ma me nsuo na me twem na ye ko ni abebo mpa ye ne ko na woni ma se wa akasa brother Charles ko yofosu e ye nua prekope enye nche abusua ni na e ba wagye e feso enti ma ba sandeman ni se sa bredie na se tuma be funu enti mi dimi ko bopon enti na me faso ma ba be bopon ha se na e memma na te se ya bara na ye ntimi nkofie ansa na ko bia enti na e fa se e chia na nansa se radi aso e dia ba be dia na ase to sabi e bia fa se ye ntimi ko bopon e be chia na se ya ba enti na ase to se ya ba kumasia e je se ye di ka fo na ma ye se ya ba ye di na esi fie no so so ya nkofie kura ye di ka ba e fie e fichire ko na mo bi e bitumi yetu enti e ba no nsa hwem any empire body ta Akosua Serwaa echi for time when him why deal any afutu ni ni ama no ena ye ni aso ntina ama ya ba se ye ba ba be chia no na ye de nchi akese so fi rade wo abra asante man any Ghana for ono diaspora ono bompa ye ta mama se wechi ona no ye akonchene na wo su mam se we ni aso ntina ama yanko be bia ya ba no na ye na ntese ya o Yesu Umura wadaruma so de wa unu evangelist papa si wo shero wadaruma o so da do ma na die nya no pekope mse asemi ba ye wadaruma o ba ha wo ma ni su no mo ma ni bibia no ma so no ba konkra kwa wako wadaruma ba so a oni mama ko so di nkomo e bibia wadaruma ne na mo fi pe musia no so dabi o se ba nyi nyo nche no ba chia no ase no ba ko ba bi kwa wako njomu nya ndu fi kwa wadaruma nchem amba ba choro ma hweshi do hunti wadaruma na sida no ba sha dia ma so mba ha sida usi jo mo fesu na de fefa wo ye mo mi wadaruma ndo choro mba nto mo ba ya mo ba de nchem ene asida na wadaruma no ma ba hweshi do hunti jo mba ya boni bi ani abuso I watch along anti ye heard watch along yo Sanya me asefem yo seminu aba yo abre yo on kodakra na o se obehwehwe ni nua be manse yo akope bibi de ne tiato yo mo ya yo yo se itumi apa abefie abeti OTUMFUO Nkosuohene na ekasa no na chame yo sa kasi su biom se Akosua Serwaa minim de akoso biara na yana dibre na ye woni tino ye bra o ma ye kwan e ma ye nkasa bebre sabi akonwa amete so no ye OTUMFUO fekutire koso fekuni na me na me ye head enuafo na e wo mu de nanso me na me dan no abuso nyame video nim abonten na makasa basa na se mema rechereche aba no ende won te se santeman Nkosuohene makebida insida na mum me ka kire me nua ba ne se moye bia wo hwehwe me metanechi piao otanechi se bozim ya bebuo metanechi se minim se nukredie na Nyankopon a wo soro no a sebi anfo kra ye konkonya dem a ye bompa ye na ye de yansa kire ne se twedian ponkwame wona wo bo soro e bo asase no nukre no ebededi tianu ena me
Santiman Nkosuohene sebi Santihene Monica sa di brebia mame na wa mame nyansa wapone nyansa kakra mame de mimbe di atem mimbe kansem hu na mom de metanechi wow me say okasa bebu because me hu say no kra ne de eye ba minim nia sebi minia Charles Kojofosu oware no minim fitete ne fe na me ba be the case close Charles Kojofosu or the certificate bi abekire me an minim de oware no case close inti se obi eti baby no se ente saade a wa eda utiri we na confirm me yes so ye bon paya me konkonya de ma me bon paya ma me Akosua Serwaa wow case close it is obiti no bedi ma tama and family because me de no kran na meka na enipa bebre ewo ho a wo ni mo kran no enso wo nka no me de meka kire me nua ba ne se reche de yewra santene wonpe nkontompo wonpe se obi ebeba no abeka asema enye no kura kire no bebre yesa ade gye nyama bebre nanso santene wonpe sa Akosua Serwaa wonjina pintin me de minim se dache enche bia no me de kuni amen me te se papa chi ka court yes in for there en court ente court na all kan me mintumi nka ho ase na emom no kura na Santihene we ya mame se men kanu eno na me piao na ye dance piao na me sure Akosua Serwaa fosu onam nim na kasa nimu bia no ODO BRONII nimu bia OTUMFUO Nkosuohene wo se onimo bia eka ye maame Akosua Serwaa ho ti ha mo be kwa twesti obi ano ana se mo be kwa ka sem fofora enya no kure no Santiman Nkosuohene de me misro no kure piao ba ko pe ena o frame a mi koyi wano no kure na na maka no ha no kure na maka no sana no so na me de tete me ma me abna safwa ya wo o me ye nine me ma mienu e ma mi men ko dintro obi a odi me chi nim se me de oba me nim a no kran na meka te me sram a no kran ya maka no ha no mamu ko no kran ni nyina so ne se wase ye maame Akosua Serwaa peni onim no ODO BRONII wase siso ono ana menim no amen te me sram a e pa mo cho nyame sra obi a wo ha no amen ena na e ya anajo anka me majase ni yi snap any glass by e ma me bompa ya wow na mo e kira no pa 6 o'clock me bompa ya ma wow me sa come nkonya dem a se na papa chi no ono de wo ye sofo de bia me ka che se me konkonya dem a evangelist so ye sofo evangelist I mean the man it is one friend evangelist na me nu aketwa no nti papa na minim say friend papa enso evangelist me de beka no Akosua Serwaa on kana kuma enton wow nyame ayewie confirm we are friend confirm abre na modoso kama family aba na me de na ko shey inside na mama na biane hey mama odesu ha
ono abɛpɛ time na ono abɛsramia na ya didi enkomo sisi akwaye public figure hana abɛyɛ public space ono no amuhu ni sano or a very 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 special person. Oh, one perechereche on perecher no kreno na or to be our befuse Akosua Serwaa you see Akosua Serwaa Akosua Serwaa enye no krem de ba kokra Akosua Serwaa no krena or pe no krena bia one ne na bia one ne nkosa nti me de maka me no kre nti odibody to social media na obi say obi di matema e be ye ni bi oi moda let's moda be ye ni moda di OTUMFUO be ye ni ah on be yo moda daba bomba me tie ko di obi antem yeah me no kra na me ko di obi antem ana sebi me just ni sumbe di obi antem ai kwa fombe di obi antem we love you. We love him. Odo sonko ena yede ma Akosua Serwaa. Mama. Wow. Nkoso nya wo. Oh, kese na beba no kra no. Na yinu nyina. Oh, afi na sha. Enye hu efe na ebe sha. Timi damase. Papa SHEE to Edna. We receive the advice and the say I'm coming between the wow. Sima baako na beke bibia da mo ase. Right now what sima baako kwa dance. Ba be chance. Ya be be kasa. Ba be chance. Oh, don't do ho. Mami patch up for my okay, you can. Because everybody Israel. Oh, Mamini is so humble. Mamini is so humble. Wow. Basically no what abra ye mame Akosua Serwaa ekowura mu ewo OTUMFUO Nkosuohene akache no de etimi etodwa ene yetimi ediama according to some nana e kan say onim obia no ono nipa ba ko odim no ye mame Akosua Serwaa ODO BRONII ODO tuntumu onim obia abusia obaso a na wache wadwene e fa video we hu we na watch along mesre and your first time na obo modern aflow ye by subscribing to the channel o like video na ye ni beje ho e na afi o commenting so a e beboa ye ama ye betra se bi ma ye betimi asene shout out no e di amount aha e your GH report.